Ken pong Santa Misa, yabe tala po king kaya katamong panalangin ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan ng Architect Orlando and Nina Sanggalang, Architect Rico Chona Malgapo and family, BCBP City of San Fernando, Pampanga Chapter and Tarlac Mission, Lito and Lori Sapanta. Para king kapasalamatan di King Aldoning Kebaita ng Ryan Yap, Jonard Mendoza, Jerence Bras Santos, Mario Salamat, Jotsi Acosta. Para king personal kayadawanan ng Nico Malgapo, Miguel Carlo Galan, Miguel Pangilinan, John Ray, Michelle, and Davina Abalos, Edgardo and Beth Palo, Lynette Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Hermie Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokinko. Para king malagwang kapaldanan ng Carmencita Bondok Galban, Mia Hasmin Valayo, Raquel Yumiaco, Edric David, JP Rivera, Amor Velasquez, Marlene Ponce Santos, Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Maylene Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Ramil Sunga, Mario Venson, Maria Regina Dizon, Rosalita Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, at ding hanggang kamag-anak at kakalaguran ang masakit. Para king alanganggang kapainawan ning kaladwan ng Virgilio and Rosalina Hara, Julio Peralta Jr., Florencio and Beth Gagi, Cesar and Michelle Capulong, Pasing Peralta, Boy Ramos, Natividad Maspat, Alfredo, Maria Agnes Aison, Democrito Aison, Martin Angeles, Ethel Pedres, Agnes Laines, Carlos Pinpin, Silvinia Enriquez, Jose and Soledad Go, Maria Esusa Reyes, Angel Carido, Alan Maliari, Robin Bong Nepomuceno, Fernando Boy Razon Lingad, Jesus Balidio, Daisy Razon Di Mabuyo, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Rico Kalulong, Mara Kalulong, Enemino and Asuncion Umlas, Faustina Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francia Hipolito, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Kaya katamo pong magbisa, king banal a misa, Irreverend Father Jesus Jes Layo. Talakad tamo po kayang paunang kanta.
Mititipon tam ngeni, king lagyon ng ipampo ng anakan po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Maya pa sisilin po kay kongan. Maya pasisilim po. Kaluguran kong kapatad, kaniting Biyernes, ning kadwa ng Domingo, ning panahon ng pamanyubling mebye, bubuklat tayo, ing kakatamong nobinaryo, bilang kapagsadyan king ka-fiestan, ning kakatamong parokya, fiesta ng Santa Cruz. At karing penandit na linawe tayo, ing ditak ang pong dimut anting ala. Si Shantalangin na rin kayakatang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amanuat dapat, at miyayariwang kakulangan. Uli nitay panigapu ko kang Santa Mariang Kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, king tangkamo dikil king kaligtasan, ing anak mong Hesu Kristo tinggap ne ing krus, at timawa na kami king upaya ning ke kaming kasalang. Mira kayanan kesana king ligaya ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiya at mag-ari kambemo, at ning banal ay Espiritu, metong muking panga Diyos,
manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pedro ang ponding apostol, usigan dalang arapan ning Sanhedrin. Dapot, ing talinong Gamaliel, ayagyag na rin pamuntok, mi bulos ka ring apostol. Kay ba't daw may burog latiko at mirinan babala, matula rin tinggap ing kasakitan para king misyon ng Kristo. Ing liturhiya ning Amano. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Tinalakadyang metong karing kayabera king konseho. Ing metong nga pariseyong milagyuan Gamaliel at metong nga talaturo na ning kautusan at natuturang lalawen matas ding sablang tao. Inawad ng ilwal dala pamo ring apostol at kaibat nga ng migsalita king konseho. Makamala Israelita, mimingat kayo king buriyang yung daptan kareting tao. Pamakaing malambat ing milabas a panahon kanitang lintoya it Teudas, pepakilalang metong yang matenakan. At ing mekad apat aralan na tao karing mekyabe kaya. Dapot petere at misambulat laring talatukina at limbugyaing kilusan tinatag na. Kaybat nanita lintonema ni Judas at tao Galilea. Kanitang panahon na merapat ing sensus, menikwaya namang dakala talatukina, dapot Peter ya naman iti at misambulat la naman ding talatukina. Uli na niti ing mumungkahi kungeni, paborenyo lang dilira ding metong ding taong deti, ibulos syula. Nung iting katatagan o iting kilusanda, metong yang katatagan tao, misal bagyang dili na, nung king kamatutuanan, ibat king Diyos, memo ing eyula sambutan, nune miras kayo paketang kabilyan, aing Diyos mismo, yang kaya kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho ing mungkayi ng Gamaliel. Pepayaos tareng lungob pasibayo ring apostol at inatulan dalang mabarug latiko. Kaybat, tintuan dalang na magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus at layon dana lang mibulos. Meko lang kitwan tula ring apostol king arap ning konseho. Uling ila mayakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldo-aldo king templo at karing pibale-bale. Alalang tuknang tuturo at manaral king mayap abalita tungkol kang Jesus. Ing Kristo. Ing Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kaninag na yung kayalan, deng takot, dating kaya payapan deng apostol. Ing pakibata mo, metong mong bage, ing pagdulapan ko, ining manoknangan king templo ning Ginoo. Ulitan tayo po. Metong mong bagay, ing pagdulapan ko, ing manoknangan king templo ning Ginoo. Ing Ginoo yung kakong sulu at kaligtasan,
Nino ing kakong pitakutan, king panganib ing ginuing ata na ako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bagay ing pagdulapan ko, ing manoknangan king templo ning Ginu. Metong mong bagay nga duwan ko king ginu, at metong mo ing kakong pagnasan, king templo na sa karin ko manoknangan, king kapelan paman. Bang kakong tangalan ing kayang kayapan at turo na tanggapan. Metong mong bagay ing pagdulapan ko, ing manoknangan king templo ning Ginu. Iti ang paniwalan ko, takman ko ing kayapan ni ginu, keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king ginu, emu painan ning loob mo, at katatakot, manalig ka king ginu. Metong mong bagay ing pagdulapan ko, ing manoknangan king templo ning Ginu. Talakad ka po. Ako ing maya apastol nga naning Ginu, balo koring tupa ko at dingka ko balo rako. Inginu manatili ake kayo, At keka antimurin, pamamasa aking maya pabalita agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginu. Kay ba't nanita, dinalakit si Jesus, king kangatbaning dagat-dagatan ning Galilea, o dagat-dagatan ning Tiberias. Tikyan dering dakalataw, uling ikit dala, ring milagrong depat na king pamanulo, karing masakit. Minukya si Jesus, king bundok-bundukan, at karin linukluk yang kayabeda, ring alagad na. Malapit na kanita ing pamaglagpus, ing piyesta ring Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakal ataw, nga nakang Felipe, no ka rin tamo saling tinape, apakantala, reting tao. Balo ng Jesus nung nanong daptana, at sinabi na iti baning subukan i Felipe. Nga ng Felipe, ela managyong panyaling tinape, ring aduang dala na sa laping pilak, ban makapangan niya ing balang metong ang yang ditak mo. Ing metong karing alaga di Andres, akapatad ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong ngayon na kalalaki keti, amig bakal 5 tinape sebada at aduang asan. Nunala anti deti para kareting dakal ataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo la ring tao, madikot king lugalayta. Inyalinuk-luk la ring tao, migit o kumulang la king 5,000 ring lalaki. Kimwan na lang Jesus ding tinape,
at inyang may kapasalamat ni King Dios, pemyen nala karing pakaluklok. Makanyan mo naman ing gewa na karingasan, mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan sinabi na karing alagad na, tipunan nyo laring pisi-pising mitagan, panalang masayang. Inya tinipon dala ring pisi-pisi, ay bat karing 5 tinape sebada, at akap no dala ring 12 kaing, karing tagan ding taong mengan. Ngarang sinabi niyang ikit da ring tao ing milagrong depat na, tunepin niya ing propeta adatang ketiking yatu. Palo ng Yesus king burireng lapitan, banpilitan ding gawan ari. Inya me koyang pasibayo at bintang magdilidili king bundok-bundukan. Kapatading mayap ng balita ni kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, maya pa sisilim kay kongan. Kamusta kayo po? Happy TGIF po kaya katamo din po. Bali po receive yan ng TGIF? Thanks God, it's Friday. Kaya mo po kabud Friday, na first Friday of the month siya po. And at the same time, today, we open, bubuklat tayo in kaya katamong novenaryo, kaya katamong parokya niya po, bilang parangal king banal a krus. At in kaya katamo pong gospel ngayon, as te po king kasanting, it's a beautiful story about the multiplication of the loaves. Lawen niyo po ang yang karingaliwang gospels, makukwentuya ining istoryang ini. Puri na sabihan importante yan. At suyangan po karing egan-egan ng evangelista, kang San Juan, kang San Mateo, kang San Lucas, makanyan mo naman kang San Marcos ne po. Aga nakakaya po itang metong kakaluguran na magobra po king metong home care. At syempre, halos nagkikiter na po kandi at ang medyo atin na pong edad, kahit nila pang karamdaman niya po, atin lang sakit. Minsan po itang metong matuwa na makatuknang ka rin, medyo okay naman po itang kwarto na very spacious. Pero apansinan na po, potang bumuntala ka rin, as neking karakala gamit niya po, king kayang kwarto. Pati naman po king kayang pagkeran, lalab na yung kayang bed. Doon nanong miyay liwang klaseng objects, gamit, ing makabili ka rin. Pelalong kutsara, tinidor, kutsilyo, kasirola, miyay liwang klaseng items ne po. At magtakala po din atsuka rin, nung bakit makanyan, what mititipon la, dening gamit na rin, ano naman gagamitan? Basta tatsula mo ka rin. Makastack la mo. Yatang kayang mismong kwarto. Yan po pala, ining matuwang ini, mahilig ya pong mag-hoard. Bali pa itang hoarding. Ne? Itang, okay, yan naman tang manakula, pero matutula la mo po tang atin lang atin tipo na gamit. Maybe they are thinking about the future. Siguro, elanong bisang dumanop. Ne? O yaning puridang malyare. They are after their own security. Pangkanita, ela kawalan. Ela dumanup. Uling atin lang palaging stock. O nangyamisa, ng diferensya, nung pamangan niyan, nung kaya kakwada na po mga expire. Ngapin, ela nang po apapakinabangnan, dening pamangan areni. So, nung kaya po kikatabo, we also have that tendency to do hoarding. Titipon, we accumulate various objects, things, and even wealth, nepo, properties. Then kay, alam mo, we simply enjoy that kind of doings, nepo. Pero lupang pansarili mo, itang kaya katamong dirinan pansin ka rin. Because we are doing it not for others, but for our satisfaction.
At bang kanita ma-address itang kakatamong desire. Bang kanita we will be able to achieve our security in the future. Nabala mo nung magdepende ka karingaliwang tao or even kingapong Ginoo, maging posible ne po. That's why you are doing it yourself. Mo isipan na di nga luwang tao pwede lang naman manambag o kaya sumaw. Karing na bang pamangailangan na kekang pakyarapan. Yapin ila, they're doing it themselves and they tend to accumulate things. Aliwarat ang tipong pwede lang masa, pwede lang IBA, di nga aliwang tao karela. And that is also the problem with us. When we become too dependent, hindi katamong sariling kapasidad, at yata akikilala man itang maragulagan na ka na rin nga pong ginukikatamo, na pwede tamo naman palang magdepende kaya. Realizing that God Himself is a great provider. Masyado tamong bikakuno, kay mimisip ng mimisip, migaga na ka, lalo kayong malyari ka na po in the future. Pero tandaan niyo nga pong Ginoo is always willing to provide something for us. Na naman ikikatamong kulang, kikikatang biye, in Diyos, pwede tayong asahan bilang mga pnu, karing kikatamong kakulangan, de po. So, akit tayo lang pumalinoy ni, kikatamong gospel. Uling Yesus mismo, niyang ikit nala, dening marakal na tao. And, abita sana naman na marano pala rin tao nga rin mapagal uling tutukila kaya. Tandaan nyo, Jesus was loaded with so many activities. Lakalya uluan, pakayapan, karening masakit, and various activities. Nepo, bang kanita makasawp karing miyayiliwang klaseng tao, lalong-lalo na dening pakakalulo. And upon seeing them, syempre, minira litang compassion ning ginutamong Jesucristo. Yapin, kitna nung Jesus, dening kayang alagad. Pumuna, yapin ni Felipe, nano'y gawan tamo ka rin. At sabi ng Felipe, impakibat na negative, hindi po. Wala mo itang tambing-tambing, sera na itang posibilidad na ating pang pwedeng agawa. Uling sabi na, hanggang itang 200 days wage ay ang magkasya. Pangkanita apapakanla, dening marakal at tao nga rin. Pilanlawari, they are about 5,000 de po. So, tambing-tambing negane Philip. Isipan na talagang magkasya at imposible na atustusan ding pamangailangan da rin ng tao nga rin lalo na kitang oras ita danupan la at asnoking tarakal. Kay ba't i-address naman? Sabi na, well, at timpong meto ngayon nakyan magdalayang 5 tinape, ang popangaduang asan. Pero, again, lupang negative yan naman, ining i-address. Uling talagang feeling na it will never be enough in order to provide for the needs of these people who are hungry. Bang atustusan itang karelang danup ang popang kapagalan ne po. So, again, pala mo, medyo naman, naman solve i-address na pwede lang pakanan din ng marakalataong areni. Pero lawin niyo po, itang meto ngayon nakita, anyang binyeno, linwal nala, dening tinape, 5 tinape po pang aduang asan ne po. Ala namang may banggit iba't kingasbuk na ning anak na ela pwedeng pakanangan. You know, when we offer whatever little that we have, king apong ginut,
we surrender them, God will certainly make a miracle. Siguradong dakal na. Because God is someone who will provide for our needs for as long as we have that profound faith na po. Isipan tana mo po na nga pong Ginoo, hanggang nanong malyari, uling kaluguran na katamo, He's willing to give everything for us. Bangka ni tayatamo dumanok, even His own body and blood, in kayang mismong sarili, in kayang mismong biye, dinawon na makasadyayang ipagkalubin ni para kay katamo. And that is the reason why Jesus was crucified on the cross. It is to prove to us na itang kayang lugod kay katamo alang kapara. And it is so precious na sukatamong i-recognize ining lugod ay ni. Lugod na makasadyang ipiye in kayang sarili para kay katamongan. Tinapela pa mo po dito na po ang popangasan. And again, even in the Old Testament, nung lawen tayo po in kasalasayan daring Israelite people, anya pong atsula ka rin king disyerto, they were wandering in the desert, ilaman, dinanupla. Pepaboren nala ni nga pong Ginoo, likwan nala ni nga pong Ginoo, kelingwan nala, no. Huling, pepadalaya naman, mana from heaven. Mana po pang quail, bangkanita, masustain in energy the then Israelite people, and they will be able to travel, journey in the desert until such time that they will be able to reach the promised land. You see, God did not abandon them. Pepaboren, linghapong Ginoo. At siya nga siya bangkanita saklolo, bangkanita pakanan. At ela may paboren dening kayang komunidad ay ni. And also, kikikatamo pong Eucharistia niya po, Christ continues to give Himself to us every time that we come here to receive His body and blood. Magmultiply yan naman po niya po. Bangkanita, may payabot siya king balang metong kikatamo. Bangkanita, tanggapan tayo, Jesus. At etan na kapilan man, dumanup pa. He will nourish us not only physically, but He will nourish us more spiritually nga po. Lawen nyo itang kwento, daring Israelita king kanilang pamaglakbek rin king disyerto at tinanggap mana iba't king banwa. Bala mo patalastasin ni ketang nano ing maging experience the dening alagad na ng mga Jesus, especially during the Last Supper. Anyang binye niya naman ing kayang sarili kapamilatan na ning tinape ang popang alak. The body and blood of Jesus. So, just always trust in the abundance of God's generosity. God will provide for us. God has a big hand. At iyang maragul agamati nga pong Ginoo in order to feed each and every one of us. Mo sasabihan na ditak mo. Mo sasabihan na ala. Uling ang yangking ditak, magobray nga pong Ginoo. For as long as we offer it, surrender it, at i-bless na ni nga pong Ginoo yan, and it will surely multiply. Nangkay po, agad-agad, mamangal ta na, mag-complain ta na. Wala mo, alayang kwenta kay nga pong Ginoo, samantalang everyday in our life, ikataming beneficiaries. Ika na pong makinabang, kening kalam na ni nga pong Ginoo. Buklat tala mo, din kaya katamong mata. Ang yang lati-latila mo rin, timutla mo, pero akit mo, they are so real and precious. At maging instrumento labang kanita, akit tamo ing milagro na ning apong Ginoo. Then kaya mag-complain tamo mo naman po, ala kong tipon, ala kong pera, yapin ala na akong agawa. Ale? Pero,
Lawin nyo nung nano'y atin. Lalo nung nano'y ala o kaya yung kulang. Lawin nyo nung nano'y atsyu kaya kayo. Ala ka pinsanang tipon, ala kang pera, pero ating kang gamat ang popang bitis. Ala kang tipon, pero ating kang kakilala, ating kang pwedeng lapitan. Ala kang tipon, pero ating kang kagiwan na pwede mong gamitan. Ala kang tipon, pero ating kang Diyos, alubos mayupaya. So let us not always look at things that are lacking kay katamo. Because God has given us so much actually. Pero nung kinglawi at taong malatila man din, do not be afraid. Do not be anxious, nepo. Uling kapamilatan na ning dita kayan, siguradong ingapong Ginoo magobra yarin at parakalan nila. So, every day, let's try to look even the small details that we have. Tamo po maging nega. Ne? Kalupadan ng alagad ng Jesus, Felipe, ang popa, Andres. Ne? Ingakakit day tang kulang, ingakakit day tang ala, ingakakit day tang ditak. Pero, ang tinanamang sasabihan ni nga pong Ginoo, atin. Palaging atin. Mo sasabihan ala, uling atin. Ang yang malatiya mo yan, ang yang ditakya mo yan, pwede ang gawang mala, pwede ang gawang milagro, nga pong Ginoo. So, this is a manifestation na nga pong Ginoo, nakatamo iyatsipwera. Nga pong Ginoo, kailangan tayo king kakatabong biye. Nga pong Ginoo, so katayang pagdulapan, aldo-aldo. Because without Him, we can do nothing. Kaya tamo magdepende is a providential God, God who always gives His generosity to each and every one of us. And we simply have to surrender ourselves to Him. Amen. Talakad tamo po. Bayo yaminta king kayang kamatayan para king kay katamong kaligtasan, ing Ginong Jesus binyene kay katamong sakramento ning kayang katawan at daya, anting matas diling patutu king lugod na kay katamongan. Manalangin ta kaya ban pakabsya na ing danop tamo para king sagradong biye. Nga tamong manalangin, Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing ministro ning Santa Iglesia, apelan man sana, pagmasusya ning Eucharistia king metong akaraniwan, apurado at mekanikal na paralan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing mamahala king balang balitang ning liturhiya, pagmalasakitan da sana, ingakwara lang makiabe, at tuki king pamagmasusi king Eucharistia, ring sablang taong makatagon. Ipinalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bininyagan, amaralas simbang Domingo, panamdaman da sana ing danop para king sagradong biye at lumapit lang makisulu king bangkete ning Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kay katamongan, ing maralas taong pamakinabang matalik na katasan ng pakisanmetong ning Ginoo, baning pamagpasyag ning mayap a balita ng Kristo Jesus, kapilanman mitoknang. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginong migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Gini aduan tamo yung sarilitang kapagnasan. O Ginoo, gawan mo king matinding manamdaman danop para keka, antimo nung makanano lang manamdaman ding katawan mi para king material apamangan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi.
Amen. Luklok tamo po't kang tayong dalit para karing pamagsadya karing ayin. Ikapatad, baning kaya katamong daon matanggap ya arapaning Diyos si pang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king agkapuriyat kiligaya ning kayan lagyo, king kaya katamoy kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang tanggapan mo lareting ayin ning kekang pamilya, kaulan misa ng matalik ing biye pikalog mo ke kami at akamtan minoman sana, ringkalam ape ngako mo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili ake kayo. At kaya ka Yat antimurin, nayo ring pusuyo. maret nano king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Itit karapat dapat at matulid. Tunapin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Pupurian daka king lubos maragul at tula kaniting panahon ning pangasubling mebye.
Inyang Kristo making sakripisyo Pascual miya. Kabang yampang ne inkayang katawan king krus, inkayang ganap a sakripisyo, making katuparan dering sabla. Kabang daraw ne inkayang sarili karing kekang gamat, para king kaming kaligtasan. Pepakit na inkayang sarili bilang impari, ing altar, at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye babayo ning mabilog ayatu, kabang ting sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit da ing kekang ligaya, makyabe kami king alangtuk ng dang pamamye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalumpumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, pan para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loop king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat siya keka, piraso net binyen na karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan amidabon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis pasibayo ang pepasalamat keka at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti iti ang kalis ting kanakong daya ing dayaning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Giniangin gaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapya ning biya at ing kalis ting kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamu-amu, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa ing santiglasya mong makalaganap king metuyatu, banmiganap yaking lugod, kambiyan ng Florentino ing kay kaming arsobispo at ting sablang pari at diakono. Kanakan mula naman ting kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye at ting sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ring apostol at ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekaba ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutu,
Kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Maustam nga king ipa karing amanong tiro na kikatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasopaning kekang pakalulu, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Uling keka in kayarian ating kayupayan ating ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo a sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan nalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan din kasalpantayanan ning kekang iglesia, at pamayapan miyang pong bilugan nagpangking kapurian mo, ika mabibiyat mag-ari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ipakitam nga ni kemi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Kapayapan. Kapatad, niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayawos king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat kasi may amano mo at kumayap ning kaladwa ko.
Maya pabengi po kaya kayungan. King lagyo na po ning kaya katamong pura paroko, yamong deyo galang, payabot mi po ing maragula kapasalamatan kaya kayo among Jess, King pamanimuna ning nobenaryo kaya ni King Banala Cruz. I among Jess Layog Jr. po, 24 years na pong pari, kasalukuyan ng parokya in King St. Catherine of Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Impong kayang tutuking assignment, anting pura paroko, kanya pong Santa Ana Parish, Santa Ana, Pampanga. Among pasibayo po, dakala salamat kaya kayo. Palakad tangan. So pasalamat ko naman po kay kayo at kangapon tayo for inviting me po kaniting metong karingal doon na kay kayong novenaryo niya po. Actually, yun po yung pinakamumuna akong diling pagkakataon na magpisa kaya kayong parokya. In my 24 years of ministry as a priest, for the first time, ngayon ko pa mo po talaga mag-celebrate Mass with you. So again, takal pong salamat, kangapon tayo at misundo-sundo tayo pong pakipanalangin niya po para king kayang malagwang kapaldanan. Sana po agad niya po makapag-recover at akayabit tayong pasipayo po kay kay katamong parokya, lalo pa naman mag-fiesta niya po. So, kaya kayo nga po, thank you and bendisyonan ko po ni nga pong gano'n. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingatan mo laring linigtas mo kapamilatan ng Kristo. Ikabisan ng mikabus kapamilataning kayang pamaylas at kamatayan. Magtamasa na kayaman sana king kayang pamanyubling mebye. Uling yaing ginu, manggaman king alanganga. Amen. Inginu mantabe kaya kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayong tutu, ingipa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daune umeko king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia.